Idemo sada do istočnog Sarajeva. U našem studiju u Lukavici je predsjednik Spoljno-trgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković. Dobar dan i dobrodošli u Srpsku danas. Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali. Evo da se nadovežem odmah na ovaj prethodni prilog. Čuli smo da iz Privredne komore Republike Srpske traže da granični prelazi i terminali rade 24 časa, kao i sanitarni inspektori. Isto to traže i prevoznici kako bi se smanjile gužve. Kako vi komentarišete taj zahtjev? Pogledajte, mi sve zahtjeve realno analiziramo i upravo iz tog razloga što su koridori za protok roba, odnosno za uvoz roba trenutačno u Bosnu i Hercegovinu, kao i oni tranzitni, određeni na jako manje restriktivnom ili malom broju prelaza. Ukoliko naši vozači koji voze 20 i više sati robe da bi ih dopremili stanovništvu u Bosni i Hercegovini mogu toliko dugo voziti, ne bi bilo smisla da čekaju od ponoći do ujutru da se pojavi neka služba. Zahtjeve treba realno sagledati, da li postoji informacijski sustavi za te službe i naravno da li oni imaju dovoljno ljudstva da se organiziraju da 24 sata na takav način radi. Smatramo da upravo potrebno je neke odluke ujedno redefinirati koje se donose, ali evo možda zahtjev na ovaj način se i čini opravdanim. Da. Kako se situacija sa pandemijom uopšte odrazila na spoljnotrgovinski bilans Bosne i Hercegovine ovih prvih 2-3 mjeseca? Pa pogledajte, dakle sve analize Vanjsko-trgovinska komora radi na mjesečnoj bazi, tako da za prva 2 mjeseca zapravo naš uvoz je pao za neka 3,5%, a izvoz za 1,7%. Ukupan obim vanjsko-trgovinske razmjene je u padu za 3%, međutim za ovaj 3. mjesec sada se upravo rade izračuni koji će vjerovatno biti iz malo i većih kada je u pitanju taj pad. Naravno, ne možemo kazati da je ovo sad nešto u ovoj fazi drastično, jer uvoz i izvoz naših roba još uvijek kreće se, još uvijek ide, no doista usporeno. Da li, evo, osim ovog zahtjeva koji smo čuli malo prije, postoje još neki načini ili bilateralni dogovori sa drugim zemljama da se taj protok ubrza? Naravno, svakodnevno radimo na analizama onoga što nam se javlja sa terena. U komunikaciji smo sa kolegama iz Republike Srbije, Republike Hrvatske, Slovenije i dalje, mnogo šire kada su u pitanju tranzitne robe za ulaz i izlaz iz Bosne i Hercegovine. Naime, danas smo već predložili Ministarstvu prometa i komunikacija takozvane zelene koridore, skraćivanje broja voznih jedinica kada su u pitanju konvoji, da se ne čeka po 100 ili nešto kamiona, nek to bude 20, 30, 50 pa da ih šaljemo na granične prelaze kako bismo ubrzali to kretanje. Jedan od dodatnih problema pojavio se također odluka o policijskom satu. Shvatimo situaciju da vozač kada dođe na granicu ulazi vjerovatno u period policijskog sata, samim time logističari, samim time istovarivači i tako dalje. Kao izuzetak od te odluke zamolili smo Ministarstvo prometa i komunikacija da razmotri ovaj način kako bi se barem vozači izuzeli iz takvih odluka. Ne samo oni, problem se pojavio naravno i kod ljudi koji moraju raditi u industriji, u kompanijama, ići na posao u 2. i 3. smjenu i tako dalje da bi nastavila naša proizvodnja. U tom kontekstu vidjet ćemo kako i na koji način da prevaziđemo ove probleme. Zbog toga kontinuirano Vanjsko-trgovinska komora apelira da se uvijek u ovakvim situacijama konzultira djelomično i struka. Dakle, struka iz oblasti epidemiologije koja se bavi zdravljem, iz transporta za transport, ekonomije i tako dalje. Ono što građane najviše brine je mogućnost nestašice određenih proizvoda. Evo, znamo da bi uskoro trebalo da bude donesena lista osnovnih namirnica i lijekova za koje će biti obezbijeđen olakšan uvoz iz zemalja CEFTA. Postoji li realna opasnost nestašice određenih roba? Pa vidite, trenutačno u ovoj fazi ne postoji, ali obzirom da su neke zemlje, ne samo Republika Srbija je stavila dio restriktivnih mjera na određene namirnice, s tim također Evropska unija je zabranila izvoz određenih roba, posebno kada je u pitanju medicinska sredstva, odnosno sredstva za proizvodnju dezinficijenasa. U tom kontekstu mi tražimo da se napravi lista vitalnih roba u svim zemljama u okruženju CEFTA kako te robe ne bi dospjele na bilo kakvu restriktivnu mjeru, bilo koje od zemalja unutar CEFTA, te kako bi se njihovi uvozi i izvozi kontinuirano nastavili. Mi za primjer imamo u Bosni i Hercegovini naše kompanije koje u svom vlasništvu imaju silose, imaju uljare i tako dalje, na primjer u Republici Srbiji i nekim drugim zemljama, ali trenutačno u ovoj fazi zbog tih restriktivnih mjera ne mogu doći u posjed svojih roba, a koje danas nama trebaju. Slijedom toga su i bili sastanci u kriznim grupama i u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kada se upravo načelno i dogovaralo da se sve te robe stave na listu vitalnih roba kako bismo osigurali kvalitetnije i puno brže i nesmetane protoke. Koliko smo blizu tog dogovora?
Pa evo vidite, ta lista sa bosansko-hercegovačke strane je već formirana i ona će već danas u toku dana biti upućena zemljama u okruženju. Kakva je situacija kada je riječ o našim pretežno izvozno orijentisanim preduzećima? Sa kojim se oni poteškoćama susreću? Pa gledajte, izvozno orijentirana poduzeća trenutačno se najviše susreću sa problemom dobave repromaterijala. Vanjsko-trgovinska komora je na svojoj web stranici objavila jednu posebnu anketu o poteškoćama u poslovanju i naravno jednu dodatnu anketu o potrebama za repromaterijalom. Trenutačno je on najveći u prehrambenoj industriji, metaloprerađivačkoj industriji i tekstilnoj i obućarskoj industriji u Bosni i Hercegovini. Izvozi nisu stali, oni su doista usporeni kao što vidite. Ono što smo željeli da upozorimo naravno da su većina tih anketiranih kompanija, sad nešto malo manje od 200, dalo je svoj problem da zapravo repromaterijala i zaliha imaju za jedno mjesec dana. To nije još uvijek paničan podatak, ali je neka mala crvena lampica kako bi nadležna tijela shvatila da zapravo moramo intenzivnije raditi na skidanju bilo koje barijere za protok tih roba u Bosnu i Hercegovinu kako bi izvozne kompanije imale dovoljno materijala da i dalje proizvode. Jer potrebe za tim robama definitivno postoje. Da, i evo za kraj, vi ste najavili redovne sastanke sedmične sa predstavnicima vlasti u narednom periodu. Kakve su prognoze ako ova situacija potraje neki duži vremenski period? Pa vidite sada prognoze o vremenskom periodu, to je najteže davati prognoze koliko će trajati, što je zapravo duži vremenski period. Evo mi se nalazimo u periodu nekakvih intenzivnih aktivnosti 15 dana, pa vidimo kako se donose sve veće i restriktivnije mjere unutar Bosne i Hercegovine. Suština jeste da što prije suzbijemo ovu epidemiološku situaciju, prije ćemo stati na noge i vratit ćemo se u redovne tokove. Naše kompanije doista trpe određene posljedice, slijedom toga smo niz prijedloga uputili na Vijeće ministara i kad se tiče bankarskog sektora, financijskog sektora, transportnog sektora i naravno za sve one koji su pogođeni ovom nesrećom ili višom silom. Vanjsko-trgovinska komora ima svoj obrazac, to su potvrde koje se daju besplatno o višoj sili kako bi se mogli obratiti ugovornim kompanijama, bankama i tako dalje, te tražiti određene svoje benefite. Gospodine Vukoviću, hvala vam što ste bili gost Srpske danas. Hvala vama. 56 građana Srpske sankcionisano je zbog nepoštovanja policijskog časa, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Izdat im je prekršajni nalog. Ministarstvo je saopštilo da potvrde o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada u vrijeme propisanog ograničenja koje izdaju poslodavci važe do 30. marta. U potvrdi moraju biti navedeni lični podaci radnika. MUP izdaje potvrdu licima koja nemaju poslodavca, a koja se obrate nadležnoj policijskoj stanici. Zloupotreba potvrda bit će najstrože sankcionisana.